Halo teman-teman, ketemu lagi nih bersama kami ya di channel Mantap Betul Mantul. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencari boneka boba teman-teman, bersama dengan teman-teman Upin dan Squid Game tentunya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama ya. Jangan lupa dulu nih klik like, share, dan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama nih, wow, boneka bobanya ke Mail teman-teman. Yang kedua, boneka warna kuning teman-teman. Nih, boneka warna kuning ke wah, dapat si siapa itu ya teman-teman? Yang tahu di kolom komentar ya teman. Nah, ini boneka warna pink teman-teman. Nih, satu lagi nih, ada boneka Mihosek teman-teman. Wah, ke Ehsan teman-teman. Wah, Pici ya. Waduh, si kakak tidak tahu ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada boneka apa nih? Boba warna taro teman-teman, ke boneka Squid Game. Oke, klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Mantap, kita joget yuk. Joget bersama adik-adik Squid Game teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi ya nanti ya. Bye bye, sampai jumpa lagi teman-teman. Teman-teman, ketemu lagi nih bersama kami ya di channel Mantap Betul Mantul. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencari boneka boba teman-teman, bersama dengan teman-teman Upin dan Squid Game tentunya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama ya. Jangan lupa dulu nih klik like, share, dan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama nih, wow, boneka bobanya ke Mail teman-teman. Yang kedua, boneka warna kuning teman-teman. Nih, boneka warna kuning ke wah, dapat si siapa itu ya teman-teman? Yang tahu di kolom komentar ya teman. Nah, ini boneka warna pink teman-teman. Nih, satu lagi nih, ada boneka Mihosek teman-teman. Wah, ke Ehsan teman-teman. Wah, Pici ya. Waduh, si kakak tidak tahu ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada boneka apa nih? Boba warna taro teman-teman, ke boneka Squid Game. Oke, klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Mantap, kita joget yuk. Joget bersama adik-adik Squid Game teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi ya nanti ya. Bye bye, sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bersama kami ya di channel Mantap Betul Mantul. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencari boneka boba teman-teman, bersama dengan teman-teman Upin dan Squid Game tentunya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama ya. Jangan lupa dulu nih klik like, share, dan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama nih, wow, boneka bobanya ke Mail teman-teman. Yang kedua, boneka warna kuning teman-teman.
Nih boneka warna kuning ke, wah dapat si siapa ya itu ya teman-teman, yang tahu di kolom komentar ya teman. Nah ini boneka warna pink teman-teman. Nih satu lagi nih, ada boneka Mihosek teman-teman. Wah ke Ehsan teman-teman. Wah Pici ya. Waduh, si kakak tidak tahu ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada boneka apa nih, bomba warna taro teman-teman ke boneka Squid Game. Oke, klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Mantap, kita joget yuk. Joget bersama adik-adik Squid Game teman-teman. Na 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 na. Na 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 na. Oke teman-teman, jumpa lagi ya nanti ya. Bye bye, sampai jumpa lagi teman-teman. Ketemu lagi nih bersama kami ya di channel Mantap Betul Mantul. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencari boneka boba teman-teman, bersama dengan teman-teman Upin dan Squid Game tentunya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama ya. Jangan lupa dulu nih klik like, share, dan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama nih, wow, boneka bobanya ke Mail teman-teman. Yang kedua boneka warna kuning teman-teman. Nih boneka warna kuning ke, wah dapat si siapa ya itu ya teman-teman, yang tahu di kolom komentar ya teman. Nah ini boneka warna pink teman-teman. Nih satu lagi nih, ada boneka Mihosek teman-teman. Wah ke Ehsan teman-teman. Wah Pici ya. Waduh, si kakak tidak tahu ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada boneka apa nih, bomba warna taro teman-teman ke boneka Squid Game. Oke, klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Mantap, kita joget yuk. Joget bersama adik-adik Squid Game teman-teman. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oke teman-teman, jumpa lagi ya nanti ya. Bye bye, sampai jumpa lagi teman-teman. Ketemu lagi nih bersama kami ya di channel Mantap Betul Mantul. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencari boneka boba teman-teman, bersama dengan teman-teman Upin dan Squid Game tentunya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama ya. Jangan lupa dulu nih klik like, share, dan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama nih, wow, boneka bobanya ke Mail teman-teman. Yang kedua boneka warna kuning teman-teman. Nih boneka warna kuning ke, wah dapat si siapa ya itu ya teman-teman, yang tahu di kolom komentar ya teman. Nah ini boneka warna pink teman-teman. Nih satu lagi nih, ada boneka Mihosek teman-teman. Wah ke Ehsan teman-teman. Wah Pici ya. Waduh, si kakak tidak tahu ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada boneka apa nih, bomba warna taro teman-teman ke boneka Squid Game. Oke, klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Mantap, kita joget yuk. Joget bersama adik-adik Squid Game teman-teman. Na 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 na
Oke teman-teman, jumpa lagi ya nanti ya. Bye bye, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.